Kulishman hibro saisin pat akan video menta tengah haban pensai la bon plat ke bakali sebakali bilis bila don ro ke bala dom war bangamla reban pensai kila kwa plat bantip nang tang sisngi arsi kenang mi replacement nang batang tu makim la shu pansya te saisin pat ana batai bha saisin pat hawede berkane ke jinon kam e paro te ngap bha te dapat jika berdihur bakut te nalor kata dang don biang mom syai ngan saya batai watnom skoi te nagleng jongar ngastu hi kata kajing sngo kajong pi te don marngal ayu number whatsapp te don kibla message ala bun phamla shu ban le te kat ka bangla ai ngayarap bet ye kiba ngala ban yarap marhab shwa hab ya shwa de gwe kiba ngala ban pin apply de misai te ngala ya tengma matang marwe mla are ban pen le waro kajinjar bha te nomor ba amderi banga shisong bangan pen le gine te ngahap kat ba deploy kata nang le hi te gitu kiba la ban le hilal de persang ban le na de persang ban wat kilat kinti persang ban kene kata ke ba pilai wat jiktif sini sitai kinta terdar te ngana batai bahab yang session habe de bina bun ma kistu bakala klempet bahare ke video ngada batai chai te klempet bahare te session pat ngana batai yang te ngasdang baik na kine ki kane ke jumatai hangne ladap ong reporting of candidate at center haki center for the Khasi region namtai Khasi region kinle be sapo maupat kadon ko office hadu hajrang maupat te filat lang kerding ne filat na nong mensong ter seta euro khap ku we sha ne sajan la lang kerding chene hi es kan mau ya tang athai pian nang hi la ne da clean nor kin tip hi ba kadon hang no kata ka BSF kam hang te ya for Garo candidate you have to go to submit the application at Dhanagiri Aralmal Tura West Garo Hill District mau kai tama ta reporting of candidate at the center kilara bu da katarik amdere banlej sha block hange kiatu igi block namar ba kibu da kitarik makum ka is khasil labun plat mudba ki candidate ki bahap hakini ki block kinlej ha kata kasni syapo kate ke center syapo mapat amdei bang balej semit sha block yo kom stu bakla bun kin salej sha block pe pin song mano bang mangate kata de kala bakla phabanda ngabha hangte dong ba deposit of fill up application form ya kan ne fill up banyo na website menta kala long website rec.bsf.gov.in ngasabu kaling po description ro fill up banyo nang tu kala don ba share kam sapo kala tho sapet nang tu te kadon ka application ka pdf te hab kham harum jo ka pdf kan don ka application form bat ka admit card mau ha ang fill up admission form admit card by the candidate at the PST pet center kan mau ba mo la da ai ki tarik khane tangan pe be jong ka is khasil marwa ki bon ha ki khasi candidate ta pe heng de pe kin su thu bakla ba ne pe is khasil skaba kini ki bahap ha kan ga block melim mausendram shela bholganj penusla kin le ar tarik hapo mapat so le ar tarik po mapat khembu re ka baje kono kono ba kat nang kloi kata nang biang khaban ne yang lain ar tarik le hapo mapat kini ki bahap ha kini block ngasabatai bha kriat gilang bon bhai bakali te kum ka maur nganeng mau plang mau kan reu an khadas nyong lai krok ken lek haka lai tarik kini ki candidate ki ba hap hakane ka blok ken lek haka lai tarik mali submit ya ki form mat ki bade ka soyong mau pat mau lai ken lek haka sau tarik te lada kini boro lai tali ki balad ai hangne ada kimla araban pendep mur kinang bu ekstra yang ki tarik ban yo ban pendap ki form mur khat lai bar khasau ken sa pentip kini di reserve day ayu shu umla shu ban pendep kita kin song sawan no sa khatsa khatlai ne khatsau pen yakin ne ki bade po is khasil ni ne namut ba ha kan ne gasni ten lek bitang ki is khasil kini ki tarik ki blok ken lek ha kini kisni ha po mau pat amdesh po blok keno wa tama sha blok kin bana e res pangine te waram stu baklai kata te tangga is khasil namar kabun ki phia blok laga jong te kini ki wi district bade namar ba ki duna bane compare bade is khasil te baro ka ki district kin lek language shubu ike blok tama baro kin lek language aga juk ki bahap ko west jen ki district kin lek haka nriu tarik omde sha blok an ong biang asin lesin aga ju lek sha mau pat nriu tarik september east jen te hil kin lek phra tarik september southwest khasil kin lek dai tarik september sha mau pat eastern west khasil kin lek
khadoi tarik September semopat kariboy kan lek kharar tarik September semopat kini kandidat ki badai ha kini ki distrik tengah teragat talak syai ha ta kiong ba kidon ki kandidat ki ba kinha banlek mare nam taka SSCGD ha kini ki tarik banlek submit ya ki application form te long nam long ban pha de ki wei ya kata tengah mla are ban tip nomor ba iklam tho orang tu iklam ere ngakam don information rel ne kam jo re ban wat jing tip ya kata te lada pikwa ban tap kumut ba phihaban lek lupa ban keli shwa kasni ban submit shu mara phihaban lek te phihabai lupa shu ka phra tarik phinlek bare no khandai tarik shwa apoi silong phinlek wat jing tip shwang te ban keli lada kisha ban submit ke tu kasni nomor ba phihaban lek bare namta kata te okay lada kimsha lada ong sakali hi mapi hakatu ko santar ong ban mar bang imla ide ngi hablet mare namta kanne te ikwa ban pha dakiwe te long nam long te lada ki ong long sa pha ban submit dakiwe ken marba kamtip reng tu ong ki pha na kam pha kisha nam sha ya kata ngam tip re te ngathrai nga suges mok da ngathrai ken sha hi tang ban submit te tamar ba sipai kham strik ngamla are ban ong ba o kisha be ya kata ngamla are ban ong pa stang la ngara don kontak ban maki te ngala hi ban kata rimta mla are siap lek keli hi ma phi ban tikenai kata ngai ding am don re silong la de bang don silong tengan lek hi bang aro ban pen keli kata ngam lele re tang ba mar bang jengai ne silong tengam la le ere kata ya shkumo kata ada phimla are ban lek submit mar bidon ban hablet mare sha po gohoti shwa ban lek mare lek keli shwa ma phi te long nam long ban pen submit da ong ki long te sa wan pha submit ha ki we gen try pila shai kata te vacancy ni nam non kameran batai ta kan domicile gibon wa kilim jai ngala hapo ka WhatsApp channel sa check hapo WhatsApp channel wat sawat ka WhatsApp channel detail bro nga send yang tu ngala batai yang tu don kam jununa jembakla bro nga send yang tu ba join yang ka WhatsApp channel ka channel mom der ka group channel ngala send yang tu ngala batai yang tu ngasburu kaling po description fila ban join yang ba kaling po description WhatsApp channel lada phimnang ban wat hapo ka WhatsApp ngasabatai yang tu te ka ngadam batai baga de khat phra hadu ar phra de melong hapo ar phra mde bantam ada hadu Agos shitrik Agos mudba shitrik Agos ar jarapsan shapo hidi ban long ar hapo ka ar prasnam mde risha jerong mudla radap no ar trik la trik ladu myo shu de shitrik shapo mamo ar jarapsan shitrik Agos shapo mde risha jerong ngathrai pla sai kata kelas 10 pas tadi NIOS ro long bet mar ba pla pas kin shimbet NIOS ro mau mar gidon bale NIOS tapi kin shimbet mlele ya kata te habe de bat ka domicile kyong ba don kam nem don kam ka domicile mar ngi din bekla don kam ya ka domicile namar ba kane ka recruitment ka deitang yikin nom khalia te ka tu ka de ki jing pisha ba pidai nom khalia lada ki IP PI daga epic ne PI daga certificate PI daga ero kinom ngi re to tiki kwa ba ya ka domicile ba pen shisha te have apply ba ya ka domicile ma ba te ban apply domicile kan apply online no na ka website make e district nasubo ka link description nang turo ka simpor la kumno ar tayo la ban duna khandiat ya ar tayo to ma sitio tam haneng ba kan simpor ban yo ya ka domicile don kambet ya ka domicile kan mau kata don kambet ya ka domicile tengah terai kata te kala syai bah ten marba kini ki tarik de an kar pata kini ki tarik de ki tarik banlet mare lai mo conduct of documentation and PST pet buat ba ban mare ban theu haj ban pet document ke bro kala don daga tarik kum hapo is khasil kil ai ar tarik manai September hadu arp south September arjarapsan 3 days lai sngi ay kata kenapa ada batalot kineru arp tu arp south arpsan jong west jantia arpanru jong east jantia arpunyo jong south west khasil arp khandai jong west khasil eastern west laipo ribhoi shiterik jong October te anda plali submit choice application pensa yo roll number gens ay pok admit card jong phi te gens sabu ro kadet pinta sabatai phi abai dei berta
Apa dia dokumen orang dan batai penbiang lut ki dokumen the lai set of photo self attested photocopy sanhi hakatu kakot san ka singin di short jong primo self attested te phap jorok bela lai tali ringkat ke original abra be kita penbiang te ka form lawan yo by na pokaling po description page ha po website sa download ka replacement sa print ya ka tu ka form sa padap ma phi sa ra ha ka por ba philek submit bat original bat ki ayu barok sara page ki dokumen ki paton kam nam ta kan mo original mark sheet lara de class 10 ne class 12 ne degree ru original mark sheet ha pra be ta original document in support of your education ka tu dala surpa ka ju i original mark sheet certificate kita ha pra be ka certificate nane ST category kene de skill trap ra ya ka skill trap jong phi da ka original tengkat berarti xerox art ligidor latest passport photograph hangne kham ong re color ma kham mention re te any bang bai color ne black rom le re kham mention ke bare NCC non kam NCC the original domicile certificate kan ma original domicile certificate dan kam bai ka domicile certificate kiran ki bakali pang PRC permanent resident ya kata tengam tipre nomor bahang ne ki pan bai domicile certificate tapi pan biang bai ka domicile certificate identity proof te kidon ki mempat yo epic adu manta te Aadhaar ru kabiang kawai na kini Aadhaar ane voters ID kawai na kini dengan penbiang di bendon yaki bala tre dan kam no objection certificate tang kita hai dokumen dan kam mur tang kita hai ngatrai syai ba kan ne te don biang ki bampat syai adu manta ru ngan sabatai biang te sekomen biang melele re komen kali kena robak jong kami tama na page ke video na dubas jang adu bakut te ki misal kan mau ki bare mro kim le re ki long hi ki ki bare mro te nakali nga jong ngashu ong gen ba namar po ko website ngada check pa ka validity jong ka domisal kadai 1 year sisnam tang ba ki fus ki pediang bai kim ong re bong ba am sha rem tam ta am nala kira ki pediang bai ya katu te kidon pada tingkat kap no ba ki reject ong ba kane ka arim plat nrei ki pedang ba jakatu te wannom kuslai kata la pidon ni ka barim no ba arja ka khandai na arja ko na arja poi kamle lere kin pedang ba wannom kuslai kata te ngathai tangkat ne phila shai habe de kane te dam pat shai biang kini dengan sa le da ka live stream dengan sa ngap kita kijing kili kijong pi we dengan sejubab habe de kata te menta nomor ba nang bun ma ikam manapan yarap nam tagini te haban mla are ban yo ban penmi video batai haban yarap restu te la jenjari ban yo por te ngathrai phila stu ya kata te tangkan ne hiki jing batai please one